Jedna od najmlađih izdavačkih kuća u Srbiji, zove se Stalker. Mi smo ljudi Stalkera već imali priliku da upoznamo ovde kod nas u Stripovedaču, a najnoviji strip koji je došao do nas posredstvom Stalkera je Vatre i Šapat, dakle Matoti i Kramski. Da, moj današnji izbor ozbiljno za izdanje. Prilog Stripovedača broj 34, ti si rekao ozbiljno izdanje i tako i jeste. U pitanju je prava poezija stripa. Ovo je Stalkerovo izdanje, samo sam htio da pokažem. Sad će Bajkara se pohvali kako ima original. Da, Fires and Murmur u izdanju Dauvera. Kao što sam rekao, jedno poetično putovanje nastalo 1988. godine kada pričamo o toj prvoj epizodi i prvoj priči, a tu je i još jedna epizoda iz 93. godine, tako da ne mogu da kažem žanrovski šta je ovo tačno, čućete sve u prilogu, ali ono što je bitno to je ta ekspresija Lorenza Matotija, još jednog sjajnog fantoma iz grupe Valvolin italijanske koja je nastala početkom 80. godina i koja je nekako bukvalno izbljuvala sve svoje vizije u strip, napravila sjajne stvari. Ovaj album se smatra najvažnijim delom upravo Lorenza Matotija i jedna priča o bojnom brodu čija posada ima zadatak da ispita neobične događaje na jednom nevelikom ostrvu. Vreme je da krenemo putem tog broda i putem te avanture koja se zove Vatre i Šapat. Čitajući stripove možemo i budni da sanjamo. Ali šta se desi kada se susretnemo sa pravim, opipljivim snom, čija nas naracije i boje zarobe od prve stranice? Lorenzo Matotti je pravi čuvar snova, a njegova četkica samo je precizna linija REM faze. Svoje istinsko remek delo pod nazivom Vatre realizuje 1984. godine na piku kreativnog talasa kao član nezaboravne Valvolin crtačke grupe, otpadnika i vizionara. Matotti u svojim delima, pogotovo tim ranijim, unosi i dozu pop senzibiliteta koji se kasnije prepoznao u mnogim komercijalnim granama moderne umetnosti. U ovom konkretno delu početne kulise skica bile su podređene ruskom konstruktivizmu koji je tih 80. godina upravo vaskrsao kroz subkulturu novog romantizma. Ako još malo spomenjemo Rusiju u prvim dekadama 20. veka, dolazimo i do Oklopnjače. Ovoga puta ne Potemkin, nego isto tako zanimljive njene umetničke sestre pod imenom Anselmo II. Koordinate ostrvo Sveta Agata, južna hemisfera izmišljene države Silanto. Naracija ispričana iz prvog lica vojnika mornara u vidu šizoidno-poetičnog dnevnika otkriva napetu vezu melanholičnog trilera i misterije, u čijim redovima pokušavamo da rešimo zagonetku u kojoj se kriju nestali brodovi i ljudi. Matotti nam stranicu po stranicu upravo otkriva sve tajne misterioznog ostrva Vatre. Tišina teškog zaboravljenog gvožđa, glasovi davno nestalih mornara, nadrealna bića, starosedeoci, čuvari ostrva. Svi ovi narativni talaci obuzimaju našeg glavnog junaka, adekvatno nazvanog poručnik Apsint, koji se, stupivši na začarano tle, zauvek spaja sa svetom koji će preokrenuti njegov život, njegovu sudbinu, njegovo biće, u onom iskonskom smislu. On će u svom tom kovitlacu jarkih boja sumraka postati crtež sa zidova pećine, slobodni duh, san. U okviru domaćeg izdanja naslova Vatre i Šapat tu je i još jedna nezavisna priča. U pitanju je Zona bunila, koju je Matotti realizovao zajedno sa američkim scenaristom Jerryjem Kremskim 1987. godine, a njihov zajednički kreativni rad nastavit će se u godinama koje slede. I opet putujemo u podsvest, ovoga puta još dublje i izraženije. U Matottijevom vizualnom rečniku more je glavni kod za dešifrovanje senki i impresija. Zapravo, priroda je trezor prave magije, a ovaj strip može se uramiti upravo njegovim sopstvenim tekstom, koji nam dočarava miris vetra, čiji dašak sa sobom nosi tajne i priče koje nikada pre nismo čuli i videli.